Ako vas je ova tema zainteresirala i želite provjeriti kako se odražava na svakodnevni život, pridružite se Book Clubu. To je prostor za ljude koji žele razumjeti, koji žele postaviti pitanja i koji žele istražiti ideje koje nas mijenjaju. Ne razgovaramo samo o knjigama, razgovaramo o međuljudskim odnosima, o emocijama, o obrascima ponašanja i o svemu onome što nam pomaže da bolje razumijemo sebe i druge. Ponekad jedna ideja, jedno pitanje ili jedna tuđa perspektiva mogu otvoriti potpuno novi pogled na vlastitu priču. Bez pritiska i bez potrebe da nađemo točne odgovore, da nam bude dovoljno da želimo zastati i razmisliti. Detalje o prijavama i terminima možete pronaći na našoj web stranici.